Бушкарт литературе, Теркшилхиль халахынынде был литературе шутланат. Шау литературра юлашки шулсенче, юлашки шур эммер хушинче, шалдырпек шуталтада чепетим Рашай поэзиям хушинче Мустай Карим, социализм дочки Роя, Ленин премиин лауреатше, хозяин республикинче Менбур премисене Ильзе Чабатухна, числа сумла хизепле ширавша Мустафа Сафич Карим. Мустай Карим кскетсе галасан. Валбара мен бевулесадрат манжот пала пирншин. Пирншин был. Шак Мустай Карим. Хойн керек малле хайлавын шейді чаваш сене хизеплесе кірчағы барат хойн хайлавы сене. Самахран салават ятла трагедире Пушкарт халыхын шав Емельян Пугачев Пылхаве вахнинше потом Пушкарт халыхне уражне тратна трасмарлыға хирис шапышма хайресе шидерне Матуршин Салават Юлаев ятла паттар Пушкарт халыхын паттары шавын полушужи она полушта бираканя чаваш шав чаваш шинжен буланы жемін шавы трагедии авторы Мустай Карим перен халға хизеплеген шин пулни курынсадырат. Енженда да тепленжен бұқсасын Мустай Карим қалад. Епедет нарспи поемына переншілігіне пушкартлайынды кужарны жүхне, шавгенеген нарспи поемын пушкартла премеш каларавын редакторы бұлдым дед. Палағынды редактор пулнамай был, кужару үшнете онта кышта худшынны, мінжендесесін редакторын ялнақ, кужару пуплевесене кышта хундан гунан тикелемеди вет. Шавені бе бара Мустафа Сафиш, пиде бұзықыштуыны пулна, кайранда был хойн хайлайвесенше, хойн соввисенше, поемесенше, чавашсене, Бурьенченте лайхенчен кадарца апырать. Епин писатель чаваш халыхне юрадать, хисеплет. Безем мэлле перен шав Пушкарт республикинчек шырыл союзне ухсай якове перперне шавдире хыты хисеплетчиш. Прехинче ебе редактор пулса еркелесе буйна ялав ятла журналра. Прехинче Карим писатель кларче пызык статья. Болым да бара хейсем Яков Ухсай бала, Мустай Карим, варшавагынше иккіште журналистінде, при фронтрате, при пришерте шапышашы Мустай Карим, Ухсай Якове шапышакан танк полгынше, Полган Шахмар дивизиенде ол міншіндесесін журналист болна Мустай Карим пегех Ухсай Яковете шав дивизий редакциян шешлене майбеле он батне пырат Мустай Карим. И кашаваравзам шарбе живормашы калашсаларашы есмеле хайлапсерм ширма майгелші сан варжывағыншы ман май капла майгелші ана жырдым кына дурым десе де шапла Шербек калашыларашы. Кайранда бізім телбулны чухне яланах туыслын калашыларына мінжіндесесін Мустай Каримын пекех Ухсай Яковынше Пушкарт пояшесен асла аравен нчейшінзем хушинше пите шевықтусам номай пулнам. Мажитка фурии патнче ханара пулна замикке шеперле. Өте поятсам патнче поясит бекбай ятла поят патнче пулна шавн бек туслых, пызык туслых, асла туслых, ширп туслых. Пере бізенчен шамыркрах шинзене савындарат, омзандарат тепренчен менжен дезесін шевых юлдашсем бурри хамран терек литературисем хушинче шамбек припримпе шегуны тут маллисылдавсем ширпленсе быны пере пите савындарат чисто мухтав Мустай Карим ширавше маратесе ман пиде пужадая скелет онын ячу менжен дезесін бұл шубашкара яланах келсе жүрене пирин
ердюшізем біле. Үйрамақ Семен Матвеевич Юшлюков павызым туслычы, мәншіндесесін бір вақтыра икіжде, Россия Федерациян аслы канашыншы икіжде депутациям шутланна. Шау майбала. Юна жарларны деп бұлны бізен сесі бізен бағытынша бір-біріне бізен ялнақ тепір жүхне манурлыта салам қаласа яратшыш. Шабен шенілсесін бірін писатылсам Карим Хайлавызыне пьесизене асмахран Айгуль Шаржевинше, онда Салават, онда татарты пьесизінде Чувашла Кушарна, Лартында книгизіне Каларзақтына, Шабені біле біріншін Мустай Карим Хамрын Чуваш литературинче шынбеге шивық шын шутланат, бұзық шын шутланат, оның бәтім пұлдар олығы біріншін шабері хақла.